Sanibonani babukeli, sanibingelela ehlelweni lethu le-Chichi TV. Nibingelelwa uNomalanga wakwaDlamini ehamba noBrenda Mahlangu. Bingelela abalaleli Brenda Mahlangu. Sanibonani balaleli emakhaya, uBrenda Mahlangu. Balaleli, namhlanje sizokhuluma ngendaba enkulu, indaba yokuziphakamisa ungakaphakanyiswa. Manje dadewethu la Brenda, asike sikhulume ngale ndaba, sike siyidingide le, ngoba kukhona abantu esebaphakeme kodwa singakafiki isikhathi sabo sokuthi baphakama. Thola ukuthi sebaphakamela abantu, sebenza izinto ezingesekho endleleni right ngendaba ukuthi sebaziphakamisile bangakaphakanyiswa. Manje akongitshele la dadewethu ukuthi njengoba kunalabo bantu abanjalo emhlabeni, ungathini nje wena nje ngokuthi kowuphawule ngalabo bantu labo? Engingakusho dadewethu kusihloko sanamhlanje ukuthi impakamo iyahlupha. Ma uwumuntu funda ukuthi ungaphakami kakhulu ngoba uzohamba uhlupha nabantu. Esikhathini esiningi abantu uma banempakamo bayakhohlwa la babuya khona noma la baya khona. Ngoba esikhathini esiningi ukuthi bonga ukuthi usesela namhlanje bese ungathi ma uthole okuncane bese wena sowuzibona ungaphezulu kwabanye abantu. Kanti mhlambe kusuke kuyi-test ngesinye isikhathi uJehova kututsa ukuthi mangake ngikunike le Etios imoto, kusasa uzobaphatha kanjani abantu usaphethe i-Etios, mhlazana kusasa ngikunika iHavali. Uyayibona, uthola ukuthi umuntu sekahambela phezulu-ke manje emntwini kanti kusaqala. Hey, ngiyakuzwa dadewethu lo daba ngendlela olibeka ngayo. Kunabantu la dadewethu okuthola ukuthi lo muntu lo ubehlupheka. Mayehlupheka uNkulunkulu wamupha lokamupha kona, emthesta njengoba usho, efuna ukumbona ukuthi uzobaphatha kanjani abanye abantu. Lowo muntu loyo uthola ukuthi bekanabangani, ebekaphila nabo angasebenzi. Lowo muntu loyo bekahlala atholakala emndenini angaswelakali. Lowo muntu loyo bomthola nje endaweni eziningi. Nangu lo muntu sekathola umsebenzi manje, akasayi emndenini, abangani sekandlula nje aphakamisa isandla abese uyahamba. Emisebenzini yemindeni akasatholakala. Ungathini ngalowo muntu loyo? Engingaqale ngikusho engicabanga ukuthi kubalulekile, dilika zake wemthini, ngoba akufuneki ukuthi ma unotho bese ukhohlwa abantu obowuhlupheka nabo noma abantu obophilisana nabo ngalesikhathi ungananex, ngoba izinto zomhlaba lezi ziyaphela. Kusasa umsebenzi sowuphelile, umndeni uzowubhekelwa ubani? Ngoba uthe ma uthola umsebenzi wasuyaphakama, uyakhohlwa ukuthi wena ubuyaphi, wena uphila nabantu abanjani. Esikhathini esiningi bayaye bahluphe labantu abanjalo ngoba akusinayo impumelelo yesikhathi esingathi side. Leso sikhashana nje esincane umuntu athole umsebenzi noma umuntu athenga imoto sekayakhohlwa uhambele ekudeni nomndeni, kanti kusasa lo mndeni uzowudinga. Ngoba usibona siphila la emhlabeni, sehla senyuka, siyadingana. Uthanda ungathandi ngoba angeke impakamo uyivuse embhedeni uthi impakamo ngikhela amanzi ngiphuze so ugule embhedeni. Kuyasiza ukuthi ube nabantu ophilisana nabo, wazi ukuthi kusasa uzothi ma uphakamisa ifoni ufona ukuthi hey naku ngiyaphela, kube khona abantu abazokusiza. Kodwa ma sewuphakame kakhulu Nkosi yami, thina sizokusaba singabantu ukuthi angeke sisamkhona, sisakhona ukuthi siphile naye loya muntu uphakame kakhulu for thina. Bese kuba ngathi abantu kucala umona, kanti yindlela wena osuke waziphatha ngayo ebantwini lesikhathi uthola ukuba ngcono. Impucuko ayingakuhluphi and ayingakuhluli. Hayi, ngiyakuzwa dadewethu, uyayibeka le nkulumo futhi ngiyizwa kahle. Bese kuba nalo muntu lo othi manje sengiwutholile umsebenzi, dala ngihlupheka, kodwa manje sekufanele ngikhethe abangani engathi basezingeni leli engikulo nami, ngoba manje mina sengiphakeme. Manje sekumele kube nabantu manje esengizophila nabo abakulezinga engikulo. Uthini ngalabo bantu labo? Zibuze ukuthi sengikhetha abangani, sengishintsha abangani. Khumbula dadewethu ukuthi labantu laba abakwazi wena lesikhathi usahlupheka. So ubathola sowufikile wena empilweni-ke manje sowuphakeme. Zibuze nawe umbuzo ukuthi mhlazana
amanzi ayophalala kuyochitheka kuyophela konke, bazabe basesekhona na laba bangazi sengiphatha ijazi le-champagne kanje ukuthi ngake ngaphatha ibhikiri lamanzi, uyayibona. So ihamba ihluphe uma ifike lapho ngoba mhlazana impakamo iphela bashabalala njengamazolo nabo labo bophila nabo kamnandi. So iyahlupha impakamo uma kufika lapho, zibuze ukuthi sengifuna ukuhamba nje ngihambe nabangani abaphezulu la bengangihlupheka nabo baphi. Hey dadewethu, ngiyayiva indaba uyayikhuluma, ngiyayiva. Nawe mbukeli lapha ekhaya uyamuva udadewethu uBrenda ngendlela ayibeka ngayo, futhi uyayibeka futhi izwakale kahle. Kunalabantu ke dadewethu futhi ke labo bantu labo abantu abathi makaphila kahle sekaphakeme, kuthi makuza abantu kuye abahluphekile athi angibafuni labantu abahluphekile ngoba mina ngiphila impilo yami futhi angifuni ukuthi bazocela lutho la kimi. Uthini ngalabo bantu labo dadewethu? Icala ngokuthi uthi mase uphakeme laba enanihlale phansi nihlupheka nabo bathi ngase bazile bazokubona bese wena ubabona njengezimba mgodi, ubabona njengeyicashalala ukuthi lona angifuni ukuthi afike la kwami ngoba uzofuna impuphu. Sekunzima kanti wawazi ukuthi nidonsa noyithuka nzima, bese kuthi mase izinto sezikulungele wena uyabakhohlwa labo bantu labo, ufuna ukuhamba nabantu abaphezulu bese uzibuze ukuthi laba obashiye emuva namhlanje ongasabafuni mhlazana nabo baphakama ngoba uJehova wethu sonke. UJehova usithanda sonke futhi akekho umuntu uJehova amdalele inhlupheko. Akunamuntu ozothi mina Jehova, kuba nesikhathi uJehova athule, ubathe uyathandaza athule uJehova, yingoba esakhe isikhathi sisuke singakafiki. So wonke umuntu udalelwe ukuthi aphile impilo ejabulisayo, nempilo ezokhona ukuthi ijabulise yena ney'ngane zakhe nomndeni wakhe. So mhlambe kuyodingeka ukuthi ngoba wena sowufike kuqala waphakama waba ngcono wawuthola lo msebenzi, inoba mhlambe kwesinye isikhathi awutholelanga wena, vele utholela ukuthi usize abasemndenini abanye ukuze nabo nisimamisane niphakamisane. So wena mase uzobavalela ngaphandle kuzoba inkinga lento kusasa, uzoze usho uthi hey baze baloya abantu, kanti ezinye izinto uJehova ukuphakamisa ukuthi nawe uphakamisa abanye bese wena-ke kunokuthi ubaphakamise ubadiqilela phansi bese inkinga icala lapho dadewethu. Hey ngiyakuva dadewethu, uyayibeka le nkulumo, yazi ubeka indaba ezimnandi ezingijabulisayo ezingigeza la ngaphakathi ngoba singabantu asifane, singabantu asithathe izinto ngokufana babukeli. Manje dadewethu kunalabantu labo othola ukuthi athi masekaphakeme ey'nganeni zakhe kunezinye iy'ngane ekufanele zidlale nazo eziphakeme njengaye, hhayi ingane zakhe ziyodlala nabantu abangaphakemanga. Manje ungathini kulowo muntu loyo okhona ekhaya manje nombukelo olalele obukele kulabo bantu labo, ungathini? Engingakusho ukuthi sukuma la ukhona, deda la ukhona, ngoba abantwana mawungathi uyababheka esikhathini esiningi baguqulwa yithi bazali, ngoba umntwana akayazi imali, umntwana akakwazi ukuhlupheka, akakwazi ubucebi, mara wuwe oyofida loyo mntwana ukuthi ungayodlala naloya mntwana walaphayana ngoba akafunde etawuni akakhuluma isilungu, dlala nalabo. Uthole ukuthi umntwana kuthanda loya mntwana ongana-nex, yingoba abantwana abadalelwanga ukuthi babe nokhetho or babe kanjani. Umntwana ngokudlala, uyayibona. So bese wena-ke ngoba sowufuna ukuphakama, ufuna nabantwana bakho bese bayaphakama baba kule zinga leli wena ocabanga ukuthi li-right. Kanti ngiphinde ngisho futhi ukuthi uJehova wethu lo mntwana sowumthathe wambeka la wamphakamisa uzokuphoca ngelinye ilanga bese wena futhi ucula iculo lokuthi hey abantu baze bangimonela, hey abantu baze bangilimazela umntanami, kanti yizenzo ozenzile wena ngokuthi ufuna umntanakho ukuthi angasakwazi ukubona abanye abantwana, kanti umntwana wayengekho lapho. Umntwana khumbula ukuthi yisithelo, yimi engisoloko nginisela laphaya ukuthi umntanami kusasa uba kanjani noma uba kanjani, kusuke kunomthelela wami njengomzali kuloyo mntwana. Ngoba uma ngizothi kuloya mntwana ungayodlala nomntana walaphayana, uyambona ufunda elokishini, uzokhuluma naloya mntwana, hamba odlala naloya mntwana. Le nto ngiyakha kulo mntwana ukuthi kusho ukuthi thina ekhaya singcono kunabanye abantu ekubeni yinto umntwana ebekangayiboni. So umntwana
uzokuhlaza futhi umntwana ungathi mina umntanami, ngoba uzokuphoca umntwana ngesinye isikhathi. So yekela ukuthi uthi mina owami umntwana ngifuna ukuthi adlale kuphi, angadlali kuphi, ayenzeni, ahambe nabobani, angahambi nabobani. Awukumyeka umbone ukuthi yena njengomntanakho inhliziyo yakhe ikuphi. Hayi, ngiyabonga dadewethu, uyazibeka izindaba futhi uyangijabulisa. Kuye kube nalabantu futhi-ke dadewethu abakhona njengasemindenini ukuthi uma kufike lowo muntu loyo kumele kube nokudla okuspeshali. Lokudla loko okwakhe ngoba yena uphakeme. Kunokudla okuspeshali okwenzelwe yena ngoba ngani yena uphakeme. Bese ukuthi laba abangaphakamanga bangadla noma ngabe yini. Uthini ngalabo bantu labo? Yazi la emindenini dadewethu ukuhamba ukubona igama lelo futhi eliqine kakhulu, ngoba kunale mindeni lena oyithola ukuthi ihlala kuma-suburbs, ihlala kuma-townhouse. Kuthiwe nina enifikile ekuseni nafika nazopheka nenzani, mase kumele kudliwe sekuthiwa hey, akuphuma ukudla kwabo zibanibani bathi basendleleni. Bafike bona ngobusuku nina nisebenzile nangena kangaka, mase kufika bona sekumele ukuthi kube yibo itatanyiswa kuphakelwe bona kucala bese kusala nina emuva. Ngiyayikhuza futhi kakhulu ukuthi musani ukwenza kanjalo ngoba umuntu ngomuntu. Kusasa dadewethu kuzoba nenkinga ukuthi loya muntu loyo ebenimdlisa ngaphandle kwelanga, ngoba iyayibe khona lento ukuthi uthole ukuthi la emndenini khona laba bayobekelwe dining room, bese khona laba abanikwe emnyango kuthiwa bamba idla. Uyayibona lento le. Kusasa lo muntu othi bamba idla uyo yokusiza ukudlula lesa sicucuco sibeke lapha e-dining room. So awungabi nokhethululo ebantwini, abantu abafani ngoba bonke labantu laba bathathe isikhathi sabo beza bazoseka wena kulento obhekane nayo. Namhlanje sewuyafika ukudla sekunamagama, sekuneyibongo ukuthi abakafika bozibani, abakafika bozibani. Lo okuseke iviki lonke lisaqala wenza lo msebenzi sewumbekele emuva kanjani? Akungabi nokhethululo, umuntu ekugcineni. Abantu abamnyama bangazifundisa lokho ukuthi ngingakhethi ukuthi uzibani ufike nani, uzibani ungisiza kanjani. Abantu nje abalingani Nkosi yami, uzokwazi ukuthi nawe ube nokuthula ngoba labo babeke e-dining room kukancane ukuthi bavele bazokusiza mhlazane unenkinga. Kuyovela loyo omnika ukudla emnyango ungacaphelanga futhi. Ngiyabonga. Siyabonga-ke balaleli nizweleke nani namhlanje kule uhlelo le-Chichi TV la sikhulume khona ngendaba enkulu yokuphakama, ukuthi uma umuntu ake siyekeleni ukuphakama abantwana basekhaya, linda ukuphakanyiswa. Ungaphakami ungakaphakanyiswa ngoba ngelinye ilanga uyothi usuphakeme usulapha phezulu, usubhabha phezulu ebese uNkulunkulu uyakwehlisa ubuya phansi. Khumbula ukuthi lezi zinto zonke obowuzenza mntakababa, zonke lezi zinto obowuzenza abantu uyobe siyazikhumbula ngoba phela wena wayiphakamisa ungakaphakanyiswa. Siyabonga-ke balaleli lapha ekhaya, ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like niphinde ni-share. Salani kahle.